米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。乌那努乌拉努法鲁者阿巴扎嘎，甘心乐意的献上。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在kita a milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以 kasarakan 25 atsfang tu 10 siwa atusir suar sa ano o fainayan to ano o fafahiyan to i mihakelong a maamin ko Israel atam tao to nano suar nu tapang jimosian a tatayalan saka maulah jangra am-amin a patayra to sa pacakat a pacakat i tapang saan。所有以色列人，无论男女，为了上主吩咐摩西进行的工程，都甘心乐意地把礼物带来奉献给上主。出埃及记35章29节。萨利嘎嘎奥。O patusukan ita o misa Kristo ay mi pato ayai caay ko sa pilayapaw to sa palemer no kawas nika o nanuulah no falujua no polong no sarikaka pacakat to maamaan i tapang i o mi patarhakalay to nika lacacay no falujua no polong no sarikaka matayar to sa kitapang。我们基督徒奉献的目的，并不是为了领受上帝的祝福。然而，所有弟兄姐妹甘心乐意的献上，是在表明彼此同心合一的为主服侍。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangao， tatamaan ko pinengneng iso to ulah no falujuan niam pacakat to maamaan。Naukani。Unini ko saka pakalahci niam to masa maam anai talam anai ang ayai atayar no miso。上主啊，你看重我们甘心乐意的摆上与奉献，因为甘心乐意的献上，让我们能够成就各样美善的圣工。Pakai ni i talam anai ang no tapang ji Yesus Kristo amitolon。阿门。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。